sugih na. Jangan pegawai nu bener. Gawe cakar bae keur mah. Cakar ni mah batur. Lah, sabar bae aing mah. Dah anjing. Iraha tuh bin mah hidang dia deui. Pakai lah. Iya. Patu aing hade akeun hargana larang. Gede nu boga garang kieu. Cina garis. Ah, goreng. Bikin berat. Sampah alit kambing gua ditumbah wis keraga tadi tumbah cai dari sisi ajar begitu Dah uang sing kerja nulis nemen ning nyam paling sisi orang kasur orang boro-boro wes kerja nih orang apa-apa mana Ih, asik. Menang bayaran ya kayaknya aing. jagung nih jagung ini kon bocan di Ngomong naon sih ya? kon bocan di Tenyaho tengah hati tak ngomong naon. Kek. Kutuan sepatu aing ngono lah. harganya perak di sepatu Sepatu larang lagi, sepatu larang. ingin di situ kuna Oh, udah ya toko. yang pengen Kita dulu lah sepatuna. ada kok di situ yang pengen caki di situ ya sih apik nemen yakin Hayangannya siapa mah? iya pengen yakin Boleh di deweknya. ingin di Sebut udah di toko nih. wes kerja nih Gas. gue kan kan halo Iya. Naburuk ko rin. nang kamaning yakin di anak gue anak gue tuku kayak gue sepatu plastik Anjay. kayak kon Gongges. Sacuil kita si cilor Balik atunya. wes wes sambungan wes balik Ya. wes Hujan. pan golek di sepatu plastik kan warung berapa lah Ya mau
apa? Anak sepatu plastik kayaknya. Gak ada ya sepatu plastik. Nah, Ini ya sing anak sepatu plastik. Pendolet ning warung. Kejene udan. udah di sini aja duduk. Duduk. Ya wes. Ya, jangan duduk. Sini, jangan di situ. Ya. Emangnya buat apa sering sepatu plastik? Yang mau dalang anak wong nganggo sepatu plastik apik naman. Keberita natin. Oh, kayak gitu. Iya kayak kue. Aku ada warna hitam tapi plastik. Kayak gini nih. Kue tak kresek kok. Bukan, ini plastik. Kresek. Plastik. Kresek. Mencet gelut doh. Ari belut akeh ning sawah, ari gelut kayak keke. Oh, kayak gitu. Gitu mah bukan gelut namanya, berantem. Yo gitu. Berantem. Gelut, Berantem. gelut, gelut. Halo. Tentu ada yang beli. Terus jajan. Ngomong Ngomong apa apa kamu kan sih? nih bocah ini? Jos. Ngomong apa sih kue bocah? Kopi apa? Mais kopi kapal api. Kopinya ada, kapannya ada. Ngomong apa sih kan? You understand? Hindi buyur. You understand? Wis, mana balik? Yes. Ayo mai. Kamu ya, orang mau beli tisu pulang. Jangan nggak mau. Kongkon balik malah ngomongnya gol. Oh iya, kamu benar. Wis, geleng. Aja mikir bocah kayak. Ya udah, tiduran. Ya. Geser. Ya udah, saya geser. Mais kapal kopi api. Yuk, ini mah. Thank you. Nah, Chris. Pasti menang bayaran ya, ayo. Kita saran 5 nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.